Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Faites-moi les signes par le pouce. Est-ce que c'est bon? Tata Nzambi, nous tu bokele vo tata Simoni Kimbangu Kyangani kadi nkumbu ya Nzambi bonzo tunado vutukila nkaketo mbuki. Nous bokele ngevo Adamu. Donc tiré de la terre, mais nkumbu ani yimbuki. Mbuki mama bayeta ke mbote gago udalgo. Est-ce que vous m'avez ndinga ya mbotena mulakumbakise nzoleleza ya betela tufia ukiti. Merci mama udalgo bayeta ke mbote yako mama bonne fête kadi to kini kote muna nkinzi watata dada ngenda kuntima kinzi watata muna muna Yerusalemi mtuza bantu bavoendi mutatisa mama masadi nsongolo ya mama kuntwala tuvutikidi diaka Fou Martin Milando le couple par excellence. Kambote keno kaloni nangeye mama. Allez, tout vous diaka. Alors, so ngela wantelenge von ndire kelenge moteko, dinangela futukila diaka. Lusunzulu mukuma kandinga kikongo. Kadi kikongo yindinga ya Nzambi. Kilitanga devo nkumbu Nzambi ya yiza mukuma kyankaka mbuki buka bebisa kadi tata mwanda vile labuna ntango na mpeve kakala kakela muntu suniko okilizo batalanga bukalwaka ntango kaka mbuki ka bebisa ali bokele mpeve ya mpungu tulendo mpungu tulendo Nzambi mpeve mpungu tulendo mpu c'est le chapeau ngudi donc le chapeau matrice de l'univers. Donc ndono vanga zuluenza yeleko ya wosna mubyao idia udoka bokelenga Nzayambi idia ta mwiningivo batatu balongo bakulu mukini vantoto sungula mfumo wetu Yesu Kristo tata lunga na yandivo nzaka yambiko beno lu kitu kidibambi mwen tango tabebe senge tango tabukeni yeto nitu wankadia mpemba alitoa kitu kidibi bulu to kitu kini sakananu mwen kansi tata mwanda vela udono wayiza mungiza ntete muna 1987 mvua funda di mosi nkamba nana lunana insambodia ukayiza yina ngonda ya 12 septembre mukukumie zole ngonda ya senzeka masanza kina kayiza mungiza ntete wizi diaka mungiza zole nino chitunga kibene di bundu didi tumwenivo tata mfumo longo diangenda kuntima kadi kuntima sangapo intima yivwidi mawonso munza kuna so makobe muna ntima mawonso makalanga mwen alors buka vuti dia kusidi uzilungsa nsiluzani tata mwanda wa velela tubogelevo yandi ngaka kimbangu tata Simoni Kimbangu Kyanga mwen donc dina kile sikisa ngabo rara tunatanga nkanda ewu wasonekana sedie to tata David mbuta munkenda David wadzulu songa kali kuntwala tuizanga yeno kuntwala ngezusonga fyoti mama makikongo kadi ndinga kikongo yindinga ya Nzambi mwen mfumu Yesu kina yakulumu kidivana kuna nkamba le nkokela yale mungonda ya Mars nanga yakala nanga le 22 Mars mozi wanga musantu muka katikati onto kilongo ke mwanda velela ye nzoya longo temple de Nsilulu kana katirana irana ba yambidi tata kimbangu munne Kongo mwen donc yakale 18 Mars nanga bozo musantu vuka mvila kaneko mungonda ya Mars yakala fumu Yesu yambile tata kimbangu ka kurumuka irana ka bayamle mu Kongo donc Kongo yindinga ebeto ninga kinkulu ketu tufutu diaka lusunzu lulutina tusonga rara nkanda uvanga mene mudiambu dia singi kandinga kikongo konzo ndinga yivwidi nsalulu ani nsiku mina mya sikuluswa kimana makala ye nsalulu yimosi kaka kwa nkangu wa wonsono muvovanga ndinga yoyo buna beto mpe mukikongo jojo divanga mane mulumbukia wunu didi monekene vo tuka muna semodianza ndinga kikongo kayikalanga yelu sikulusulwa mpila yoyo ko kansi wunu tu bambukididio moyo babingi sibatanga nkanda wu
ye sibazola kala ye nsatu za songa ngindu za umpe musingika salukiki kwa bambila yoyo nkaku kawenako sitatoma tonda ye yangalala ovongindu zau zilenda toma kutuyikama ye kutusonga lusalusu lwa mfunu kadi diambu didi kadia muntu mosiko konso muntu una yengindu ya mbote lendele kwani yosonga mutunga ye sadisa ninge eto mungwizani ye zola kaka tufwe chitungila eto nti yeto tata nzambi watu sikamase kutolo buna tutelemasa ntambi ye malu twa kubika ndinge eto yetwa baka nzitusu vamesoma makanda mankaka kuma kukiele mubeto katutatamana kala muluvambu lwa makanda yezinzinga za nzenza ko kadi katukondo loko beto mpe tata mpungu tulendo njona tunafutula diaka watambula nkumbu wana yetu kunsantango nkumbu ani itata simoni kimbangu kyangani mwen watu banzila ndinga katuvana yindinga ya luzitu ye yakimpwanza kwa ngeye mwana Kongo tuka munankaka zeto za nsinkulu muna Kongo dentotela tata nzambi tata simoni kimbangu kyangani watu mokanenge muzinkulu zeto mundinga kikongo tulendele bonga mbandu mujambu jojo mumama Kimpa Vita Ndona Beatrice mama Fumalia ye kwa tulendo tuzei wantete buka yiza kubuka tambula yandivo tata simoni kimbangu muna kuma kyokyo tutaleno ye kikesa kia nwana nzingu gibene walina kadi ndinga za kinzenza zimentu yadila wena mu Yerusalem ko sungula Kongo Central asabo kyadi gibene me tata kimbangu yandivo nsiruselena kadi wakiwa wila kala yandivo kuntwala bantwena siba vila kana ndinga za masema siba tata mana muwowa ndinga za banzenza manza nsanda kina kya nana mkandu lumuke nana senza ke masanza mumvua tuku tutanga devo 10 septembre 1921 kuna mbana sana kawela diamdu nina votele mbovu yani ko kulutanga kupitaka lungana idine tumwene ngivo ulungana mutisi kaditala peto isa kusavala kin susu ki sakidi muno kin susu kingelezo donc kizamani baka kingelezo baka kinsusu kinsuki sa français kokoriko kokogolwa mulumbu kama kuma 3 ye mosi mungona nsambodia mumvua funda di mosi nkama voma luvoye nsamba nu ya baka ngindu za longa ndinga kikongo ndona wana wara inkanda ungina tanga watata mumkenda David ya baka ngindu za longa ndinga kikongo buna ya vanga mbokolo yewo yatangwa muna kati kwa sambu kuna soda la kyo kimbangise kuna Kinshasa nonga ya Thomas Seva muwa mbokolo yoyo sintu kina kyamvana beni kyozi muntima kadi kyavutuka manimako kanzi kyavutuka manimako fumu Dawidi wa tata mukenda mulumuke nkaka yavutukila diaka
tuvutikidi yako mjidon mvu landla mvu mvuna wakala muna mvua funa di mosi kama fuma kumole samba no mfuna kama voix funda di mosi kama voix lu voix yes samba no 96 1996 mais wa vutikidi yaka mulumukia le makuma tatu ye mosi ngonda yentete mvua funda di mosi kama voix lu voix ye nsambodia ya bantika longa kikongo kwa tata mitu taobanye Etienne mwesi Burundi tata miti kasaki lwakila mutezo kya ndako ye wavutuka kuna yani nti kunima yani ya baka balongo kibole tata mumpakadi ye tata kabasele landila jojo ya baka mpimpita ya bisalulua ya toma funtuka musosa muzinzo zi tekoluanga mikanda kanti kya solulako bonsi ya bantika sonika mambu mama mena mukati kwa nkanda uu mu nkubukulu ankanda uu ya vutula ngindu mutezo kina ya baka kuna vula dia ngombe lutete kanti ya monavo nzayilu yina yike mulungi zansatu zami vana fulu kyokyo tata nzambi wansonga lusadisu ki tominanga chayiza saka ya yambula vanga malongi mami ye ya ki vana mvimba musoni kankanda uu mama mingi ya bakidingi mokaka mumpila yina konso diambu diampa fujo fimpa ye fimpulula uyumula mazu kula dia kata ni kata sisi bana basa voe soba sisi kula ndinga jakongo kula ndinga volume mutila levo kabana mena kula ndinga kuna television sabo muzidi yaka kitominanga no tu tominina kyo kitominina kyayiza saka ya yambula vana malongi mami ye ya kivana mvimba musoni kankanda uu mambo mamingi ya bakidingi mokaka mumpila yina konso diambu diampa mfujo fimpa ye fimpulula pasimuza ya diambu kya mpila nkunku bilendele tulwa ye konso lumbu yovongonda nga fwechi koma diambu diampa ntanguza nkakampe ndenda sala ngonda ya mvimba kondoka koma diambu mungonda ya sambano mumvua funda di mosi mvu mosi 2001 ya baka laudia tanga nkanda wa galamatika kikongo kintwadi 2 luyidikilu lwampa ndiema ya mosi wo wasonika kwa ba frère kuna procure de frère Léopoldville nkanda uu mpe watoma kumvana lusadi sulwafuana idia uvo salukya lumbuki mosiko yekya mfutu wa wingi babingi si bazolavo
mpopolo au ya kala kaka munkanda wu kai jodioko di sundidi kai ka yoyoko mbuta diambu muna konto nsamu sina di kalanga mbandu tuzolele nata mbandu tuzolele nata ya ndinga yina ya vovelenge se dieto tata Simoni Kimbangu di tomene zabakana vo bakongo bawonsono tu wizana Musingombe Ntsasala Nzobo Manyanga Ndibu Muntandu Yombe Ladi Kaninkutuvo Nyaka Yensuku Bena kuna bandundu wizana kaka tuwizananga mu vaikisankanda wu ya nata wo kuna ministère ya enseignement primaire, secondaire et professionnel, kuna direction ya programme scolaire ya matériel didactique, kuna wafimpwa kwa bankwa nwenga za bisalu bya nongokolo za bana matondo manene kwa tata nzambi muna mamo katuvangidi ye katu vangilanga nkanda wu kuba mene muvana lusadusu kwa nkangu wanza ya mvimba kwa babo bazoleleza ya vova yesonika ndinga Kikongo mu nkubukulu muvana lusadisu kwa bana bobo bena musikola za nene yeba monekenempe musikola za toma zanguka ijodi kezingi yami masimame yirutangidi yinkanda wuwu tezo grammaire Kikongo nyono sunika wa yimbuteto tata munkenda David kanda mwen unatoleka nkoma za bizizimi na munakaka menkanda u ebuonina tezo grammaire Kikongo gamalika bozatanga mwen donc masema mono kaka kelenge yami ngizilingi woko beno pasivo ya teza kaka jambu diditegevo microphone potule zisanga eske musala wena voka wona salako mwene vonanga musala wena delu vujidi matondo bana batulendi mwene tata jiki tata kintisa mfumu ya beto ya jisheki kuna rata dia ya kanda tanga devo Angola mwene pediata diaga mbuta mono tata conseiller résident Gile Bundu c'est des mono ntangu ifwene jour ji moins combien muna yelu selemi kadi 16 août fila mane ya beto mi yangidiki mi tata mwanda velela jejeki ba sepelisi ya tata Simoni Kimbangu Kyangani donc mi yangidiki bana ma yangidika anga tata mwanda velela donc beto mi yangidiki mais tata mwanda velela on est la famille royale bana mantinu nani Dawidi kadi kaketo ino wakile simanga nsambi wontete donc mfumu wabole ngena muna ba guitariste tata mfumu ya jiki kuna oremo kintinu ke babelezi donc tata Gile Bundu kya mbote kya kumbuta mono mfumu jiki to adisia jiki kuna katale ya kanda Angola kya mbote kya usame mwene mbezo telengevo mama udalgo bayeta mwene ngete muplanda kena et puis le couple par excellence uto bogilanga talfu Milando Martins bozo batanga mungingelozo et puis mpangami l'inspiré kuna kata da zamani Allemagne tata Tenai Simao fumu tambuto kuna tata me conseil beno iluboka me conseil amo kadi yebana mankaba luntanga nkumbu bonso ntelengevo ma nièce depuis Mbanza Kimbangu ex Brazzaville tubokela ngaba massages diam doka jikezingi yami mono eno wunu kiki mkulusonga mama kitali Kongo tata mkwama zaidi mandombe
jeki twena yenantu vidi mwanda bila be ebeto bye ebeto twena tata nko tulendo tata simo kimbangu kyangani tata nayo atikela kiyo mokumba yako selemi yasika omboka yelu selemi oyo nkamba pokol sobona